Bi guhertina keş û hewayê li Rojavayê Kurdistanê berhemên sebze û şînatî kêm û buha dibe. İsmet Muhammed ji xelkê Efrînê ye ji 18 salan ve di projeya xaniyên plastîk kar dike. Li Til Temirê ji 2 salan ve bi cih bûye û di yekem car li Cizîrê. Ne hengar bi rûberê 4 doniman çandiye, bancan, xeyar, xirtik û bîber û dixwaze. Di seran serî salê de berhemên wî qut nebin. سالایەکی پروژه تمام سرخانەوەت خیلی حرکت درنگ گشتمە اما هەر سال مەسەدۆرەکە ڕاست کردیە معنی چی مەبچ سۆشیل برا جزیرە تنەبی ساحل دهات للبنان دهاتن پرانی واقع هرموناتنه نخوشنه سحر و نخوشه اما هبنا هرمونات تنه مواد کیمیایی تنه فلذلك ما جو معنی فروق الاسعار اسعار زبستان دیگه 1000 و 1500 و 10000 مثلا بعجان او خيار ما خاطر تيجي بفرق داخل بس تجربه ياكي ما تشكر ام دوی نجحیه li bazarê bihayeke neyasayî heye ji ber kêm bûna wan sebzeyên ku ji parêzgehên Sûrî, Laziqiyê û Tertûstên her wiha, Libnan û Herêma Kurdistanê jî li alîkî din bilimbûna dolar jî ku îro roj 1307 leyrî derbas kiriye. Xelkên deverê havînan wan şînatî bi 100 ta 500 leyreyên Sûrî ji bo 1 kîlo dikirin. Lê niha û di demsala jivistanî bi nirxê 800 ta 1200 leyreyên Sûrî dikirin. Ev alternatîv ji bo aboriya xwe erênî dibînin û derfetên kar jî ji bo xatirê sî kesî peyda dike. امانات براداتين جي دولتيش درفتين حتى دكي جمع نيفيا عمري وان دري لكن اما انتاجها محلي وقت شيريت تشاوى مباشرة جميع بدوشي شو قندي تازيه انتاجها مجي محلي بدور سعر بهانه نسبتي سعرها ده حقي مدى دي سازي بكريم ده حقي مدى سعر بهانه لانه اي انسان جمع كاري اللي بردر يخوا وانشین کایا لبرمالا خو چیکه Komîteya Aborî ya Navçeya Til Temir projeyeke bi rûberê 400 doniman amade kiribû lê ji ber operasyona Tirkiye ya sala derbasbûyî rawestand û tenê 20 donim malên plastîk danîne. Qutkirina ava stasyona Elok ew projekêm encam kir û tenê desteka projeyên xweser dikin. آنوکا ام حاضری خود کن جارا کدن ام عادت تن ام هنگاری خود شکن دور 20 دلار ماجی اجبو اکتفاء زادی هن بهتر خورتر به ام اکتفاء زادی منطقی گشیر شکن ام بسرخین به پروژه وکین دیجی کی بخواز ملت اما دعم بخواز وقف پروژه زراعی به ام دستک بدن و محرم دعمای حرتش ممکن چه آبوری چه معنوی به Li Rojavayê Kurdistanê rojane 400 ton sebze û şînatî tê kirin wate 207 milyon leyreyên Sûrî tê dan û ev berhem eger xwe cihî bedê fersendên kar geştir bike. Şarazayên aborî pêşketina vê projeyê girê didin bihabûna bardoxeke ewlehî û aborî û zanisteke çandinî. Ji bo xatirê projeya danîna 1 hektar sebzeyên di malê Nixumî de pêdewestî bi zêdetirî 40 milyon leyreyên Sûrî heye ku di heyama 6 mehan de. Zêdetirî 7 ton berhemên bê hermon dide. Li bazarê û ji ber nebûna bacê ango gumrikê û kêm teklîfeyên hawerdekirinê ew bi rêjeya 25 sedî û bi nirxê kêmtir tê firotin. Muhannet İbrahim Rûdaw, Til Temir.